Dobro večer, dragi moji. Dobro večer u ime Bosanskog kulturnog kruga i Zavičajnog muzeja Travnik. Dobro nam došli na ovu četvrtu u nizu predavanja koja su posvećena velikim sopranisticama, onim najvećim koje je naše bosansko-hercegovačko tlo izrodilo, a koje su ostavile velikog i trajnog traga na svjetskim opernim pozornicama. Prvo smo se bavili sa djelom i sa osobom naše sugrađanke, ali rođenjem velike Srebrenike Jurinac. Nakon toga smo imali veće posvećeno velikoj, sjajnoj, nenadmašnoj Ljiljani Molnar-Talajić. Onda smo se upoznali sa Bahrijom Nuri Hadžić, koja je za većinu nas i bila nepoznanica, a bila sjajna pjevačica, ostavila traga u istoriji evropske opere između dva svjetska rata i bila prva primadona iz tog bosanskog muslimanskog milijea. I evo večeras dođe red i na Radmilu Smiljanić, kojoj ćemo posvetiti ovo naše večerašnje druženje i podsjećanje. Radmila Smiljanić je rođena 25. jula 1940. godine. I bila je beba, nije imala ni 2 godine kada je njena porodica izbjegla u Beograd i tamo pokušala da nađe nekakvu zaštitu u onim teškim vremenima Drugog svjetskog rata. Da bi tamo, otac je bio muzičar, ali je bio i oficir, rezervni oficir kraljevske vojske. Njemci su ga uhapsili i poslali ga u logor, u Njemačku, u internaciju, tako da je ostala majka sa 2 djece i možete misliti kako je teško bilo preživjeti u stranom kraju u takvim okolnostima. No, Radmila je bila beba ili mala, tako da ona toga se i ne sjeća, sreća po nju. Sreća je i da je otac preživio i da se vratio i nakon završetka rata porodica se ponovo vraća u Banja Luku. I tu počinje jedno sretno razdoblje za koje Radmila kaže da je formiralo nju i kao osobu i kao umjetnicu, kao pjevačicu. Ona kaže, obzirom da su njeni roditelji bili muzičari, da je ona bila okružena muzikom još u majčinom stomaku. Sjeća se navečer, kad se okupe, otac bi uzmao violinu, otac Branko, mama Tatjana bi sjedala za klavir, ona i 2 brata, jer međuvremenu se rodio i mlađi brat, bi onda počeli da pjevaju. I pjevali su sve što im je padalo na pamet, od onih klačnih dijela preko starogradskih pjesama, romansi, serenada, sevdaha i tako su im proticale noći. I zahvaljujući tome Radmila kaže da ona sebi nije mogla i zamisliti nikakav drugi poziv i nije mogla biti ništa drugo nego umjetnica i pjevačica. Pokazalo se zarana i da ima dobar glas, no glas se mora čuvati, tako da je, čekali su da prođe onaj period puberteta prije nego što krene sa školovanjem, a ona je u međuvremenu prvo onda je učila klavir, tako da je sticala i tu muzičku naobrazbu. Na koncert u Banja Luku je došao još jedan naš zemljak, glamočak Miroslav Čangalović, u to doba najveći bas na svjetskim opernim pozornicama, prvak Beogradske opere. I mala Radmila je dobila zadatak da okreće strance partiture njegovom pratiocu, onom koji je svirao klavir, a to je bio profesor Duško Trbojević. I Čangalović je čuo kako je mala Smiljanička nadarena, poželio je da čuje njen glas i rekao je ti trebaš doći u Zagreb. Ti trebaš doći u Beograd. I tako je Radmila otišla po drugi put u Beograd, sad u malo sretnijim okolnostima, u srednju muzičku školu Stanković. Međutim, opet su to bila neka poratna vremena, siromašna, teška. Njoj je bilo izuzetno teško bez porodice, razboljela se i na savjet ljekara vratila se u Banja Luku, tamo završila srednju muzičku školu i otišla na muzičku akademiju u Ljubljanu. To je već bio njen izbor. Tamo je baš htjela da ide kod profesora Julija Beteta. To je bio jedan slovenački pedagog koji je imao jednu lijepu karijeru basa na evropskim pozornicama i počela je studiranje u Ljubljani i završilo se nakon svega 3 semestra jer je profesor Beteto umro. Inače, profesora Beteta smo spominjali, kod njega je polagala prijemni ispit Ljiljana Molnar-Talajić, tad još samo Ljiljana Molnar. U međuvremenu se osnovala Muzička akademija u Sarajevu
I onda, pošto nisu naravno imali svojih profesora, onda je profesor Beteto iz Ljubljane dolazio da bude profesor u Sarajevu i kad je Ljilja polagala taj prijemni ispit, pala je zato što je u srednjoj školi je bio glas upropašten. Srećom, asistentica profesora Beteta, Bruna Špiler, je priskočila, pomogla joj, povratila glas i onda smo na kraju dobili veliku karijeru Ljiljane Molnar-Talajić. Ali to su te poveznice između ove naše dvije velike sopranistice. Kad je profesor Beteto umro, Radmila se vratila u Banja Luku roditeljima, onako pomalo izgubljena, razočarana, pitala se gdje, šta i kako. I onda je njenog oca Branka negdje u Sarajevu sreo profesor Mladen Pozaić, dirigent i profesor sa Sarajevske muzičke akademije, i onako pitao ga gdje je ona tvoja mala, kaže evo je kod kuće, umro je profesor, ona se vratila, kaže profesor Pozaić, pošalji ti nju nama u Sarajevo. Mi sad imamo ovdje muzičku akademiju i imamo jednog sjajnog profesora, profesorcu, mislio je na Brunu Špiler, i tako je krug se zatvorio i Radmila došla u Sarajevo. Otprilike u vrijeme kad je Ljiljana Molnar-Talajić završavala svoje školovanje, Ljiljana je došla da dopuni ono što je ostalo nakon Ljubljane. I njih dvije počinju karijeru na daskama Sarajevske opere i sad se opet vraćam na onu fascinantnu činjenicu. Znači, 60. godina u Sarajevskoj operi mi imamo samo među sopranima da pjevaju. Jedna Mira Štor, jedna Ljiljana Molnar-Talajić, Radmila Smiljanić, Radmila Todorovska, Milica Buljubašić-Zečević. Znači, sve su to pjevačice za Bečke državne opere. Većina njih jeste na kraju prije ili kasnije pjevala u Bečkoj državnoj operi. Znači, nevjerojatna koncentracija, krasnih glasova, dobrih dirigenata, velike se predstave radile. Ljilja Talajić je rekla, nakon moje škole u Sarajevskoj operi ja nisam imala problem da stanem pred bilo kojeg dirigenta u svijetu, jer sam bila spremna, naučila sam sve. A ista je stvar bila i sa Radmilom Smiljanić. Međutim, u slučaju Radmile Smiljanić umiješala se ljubav. Otok Hvar, avgust mjesec, Radmila otišla na odmor sa roditeljima. Tad su joj roditelji bili u Bihaću, radili. I zadnji dan boravka na plaži sretne se, pozna i zaljubi, ono što se kaže na prvi pogled, u svog budućeg muža s kojim će kasnije živjeti 50 godina, koji je bio Beograđanin. Branislav Mijailović, mašinski inženjer, diplomirani inženjer mašinstva, a inače ljubitelj opere. Naprosto, znači, kad nas sudbina spoji, to je bio njen zadnji dan boravka na odmoru, ona se ujutro već vratila s roditeljima. To je bilo u aprilu 1967. godine, a već u novembru 1967. godine njih dvoje se vjenčavaju. U međuvremenu je Spaček, koji je vozio Branislav, stalno bio na relaciji Beograd-Bihać, Beograd-Sarajevo. I Radmila počinje razmišljati o tome da pređe u Beograd. Poklopilo se da je već ranije joj Oskar Danon, naš veliki dirigent, ponudio da sa grupom beogradskih solista ide na turneju koja je bila ugovorena u Španiji. I kaže Radmila, ja nisam imala medeni mjesec, znači nakon što se vjenčala, odmah sam otputovala u Španiju na 2 mjeseca i tu je imala prvi veliki značajan nastup. Pjevala je Lizu u Pikovoj dami u Grand Teatro Liceu, onom lijepom opernom zdanju u srcu Barcelone na Rambli. Također je, kažem, već pregovarala sa Beogradskom operom. Išlo je na ruku to što su u to doba u Beogradskoj operi članice opere bile, ali nominalno, Radmila Bakočević i Milka Stojanović, koje su bile na vrhuncu svoje međunarodne karijere. Znači, one su stalno bile negdje. Metropolitan, Milanska Skala, Bečka državna opera, Bavarska državna opera. U Beogradu su onako svraćale povremeno i naprosto, što kaže Radmila, ja nisam imala iluzija. Ja sam znala da oni mene u Beograd trebaju da im neko drži repertoar, jer ove su dvije stalno na putu. Ali, kaže, meni je to odgovaralo, a onu sezonu je morala završiti zbog stipendije u Sarajevskoj operi, tako da je od jeseni, od septembra 1968. godine Radmila prešla u Beograd i od tada je bila članica Beogradske opere. Tamo zatiče onako vrlo neobičnu situaciju.
imamo znači ove svjetske primadone koje su stalno na putu, onda kad dođu one biraju šta će da pjevaju, uglavnom pjevaju one udarne, Verdijeve i Puccinijeve role. Radmili se otvara mogućnost koju ona maksimalno koristi. Ona pjeva sve nove premijere koje se pripremaju u Beogradskoj operi i u dvije prve sezone otpjevala je 9 vodećih sopranskih rola sopranskog faha. Nije to onaj ludački, suludi ritam kakav je imala Bahrija Nuri Hadžić koja je otpjevala 23 role u prve 3 godine u Bernu, spominjali smo to, ali i to, pazite, znači, da biste pripremili jednu rolu treba vam barem 2-3 mjeseca intenzivni priprema, mimo redovnog repertoara, što znači da je u te 2 sezone Radmila samo pripremala nove role i otpjevala ih je 9. Između ostalog, pjevala je i repertoar 20. stoljeća, ono što su manje više svi izbjegavali. I operski kritičari u Beogradu su skloni reći da nije bilo Radmile Smiljanić, Beogradska opera ne bi imala 20. stoljeće na svom repertoaru. Ona će otpjevati i Katarinu Izmailovu ili Lady Macbeth scenskog Kotara, kako se ta Šostakovićeva opera još zove. Otpjevat će Judit u dvorcu Plavobradog Bartokovog. Otpjevat će Jenufu, rolu koja će kasnije zapravo biti najvažnija u njenoj međunarodnoj karijeri. Otpjevat će, Porgy i Bess, Gershwinovu operu. Tako da, a uz to ide i onaj standardni repertoar, Puccini, Verdi, Mozart i sve ostalo. Prvi muzička numera, ajmo je tako nazvati, koju sam odabrao je ona koja se odnosi na češki repertoar. Zašto češki? Pa evo, spomenuo sam Jenufu, zapravo ovo je arija Rusalke, arija Mjesecu iz Dvoržakove opere, pa ćemo nju prvo poslušati. Ovo je inače snimano u Sarajevskom narodnom pozorištu. Bio je jedan portret koji je televizija Sarajeva radila o Radmili Smiljanić iz 1987. godine. Uglavnom sam inserte i uzimao baš zbog ambijenta Sarajevskog pozorišta jer mene vežu lijepe uspomene za tu kuću na obali prije rata. Dobro. Sad,
počinje i Radmilina međunarodna karijera. Međutim, najznačajniji i najuzbudljiviji trenuci se dešavaju u samom Narodnom pozorištu u Beogradu. Prva onako dramatična situacija je bila predstava Otela, gdje je gostovao Mario Del Monaco. Najveći Otelo, najbolji pjevač te role ikada u istoriji opere. I partnerka mu je trebala biti Milka Stojanović. Međutim, 3 sata prije predstave direktor opere zove Radmilu i moli je da dođe u operu i objašnjava je da postoji mogućnost da Milka Stojanović neće stići iz Minhena, gdje je pjevala na tu predstavu, i da on moli sad Radmilu da ona uskoči u tu predstavu. Radmila je prije toga otpjevala ulogu Desdemone svega 2 puta, i pjevala je na našem jeziku, tako da nije bila apsolutno spremna, ali Bosanka, Krajiškinja, treba spasti obraz kuće, ona pristaje. Dešava se ipak da Milka Stojanović dolazi u zadnji čas, doslovno s aerodroma iz automobila upada na predstavu. Naravno, to je gala predstava, maršal Tito je bio na njoj prisutan, ogroman uspjeh je. I kako je to tako sve se izdešavalo, i pošto je zahtjev za kartama bio veliki, a Del Monaco se nigdje nije žurilo, ispalo je da su uspjeli dogovoriti sa njim da nakon 2 dana ponove predstavu Otela još jednom. I naredni dan direktor saopštava Radmili da su, obzirom da je bila tako voljna i spremna da se žrtvuje, da je sad imat će priliku ipak da pjeva sa Del Monacom ovu drugu predstavu. I šta se dešava? Kad se ujutro probudila se bez glasa. Ne može da pjeva. Kaže, prvi put u životu, u karijeri joj se desilo tad. Šta je bila sretna okolnost? Kako je javila Bruni Špiler u Sarajevo da će pjevati sa Del Monacom, Bruna je došla da vidi i čuje svoju učenicu i onda je Bruna uvela u sobu, pa sa njom polako vježbe, pa disanje, pa lagano, pa raspjevavanje i vratio je glas. I onda je tako ta predstava, znači sa najvećim tenorom koji je pjevao rolu Otela ikada, bila onako jedan od vrhunaca, prvih vrhunaca u karijeri Radmile Smiljanić. Nakon toga je recimo imala isto u Beogradu sjajnu predstavu, to je bila Carmen, gdje je Carmen pjevala Biserka Cvejić, velika, a Don Jose je bio Giuseppe Di Stefano, isto veliki italijanski tenor, a Radmila je pjevala rolu Mikaele. I tu je još imala recimo od tih velikih predstava u Beogradu jednu sjajnu predstavu Fausta gdje ona pjevala Margarit, a partner joj je bio u naslovnoj roli Petr Dvorski, slovački tenor kojeg je ona upoznala još na početku njegove karijere kada je osvojila nagradu na muzičkom takmičenju u Pragu kao najbolji interpretator role Marženke u Prodanoj nevjesti koja nije češko-slovačkog porijekla. I na račun toga je dobila je također i prvu nagradu kao najbolji interpretator Janečakove operne muzike i dobila onda jednu veliku turneju po opernim kućama Češke i Slovačke, ili ondašnje Čehoslovačke, i u Bratislavi je vježbala i čuje kako dirigent kaže njenom partneru, a to je jedan mladi tenor, ona čuje da ima puno potencijala, kaže mu nemoj toliko polako, sutra te čeka večeras te čeka predstava Traviate, a sutra trebaš da pjevaš Števu u Janufi. I kaže ona, morala sam da čujem tu Traviatu navečer i kaže kad sam ga čula znala sam da će biti veliki i to se stvarno kasnije ostvarilo. A evo znači spominjem taj češki repertoar, on je nekako savršeno legao Radmili Smiljanić i ona je bila u tom repertoaru, ona je bila kompletan pjevač koja je pjevala i Wagnera i barokne majstore i kompozitore 20. stoljeća, to sam spomenuo, ali taj češki repertoar je nekako baš onako bio. Ovo je sa proslava 70 godina Sarajevske opere, vratit ćemo se tom jeste Gertruda je do nje. Da. Možemo sad pustiti drugu muzičku numeru, ajmo je tako reći. To je ona, jeli?
Izvinjavam se zbog lošije kvaliteta, ali ovo je opet snimak iz Sarajevske opere, tako da mi je, kažem, drag, jer sam 2 puta slušao Radmilu baš kad je pjevala Tosku. Pogotovo se sjećam one predstave sa sjajnim bugarskim tenorom Ivanom Velčevim i sa Borislavom Aleksandrovim, našim sarajevskim baritonom. To je bila čudesna predstava. Ovo je Visi da arte, Visi da more. To je čuvena arija Toske iz drugog čina. Živjeh za umjetnost, živjeh za ljubav. Na neki način himna svih pjevača i svih pjevačica i svih umjetnica. Puno više od jedne obične operske arije. Da, ovo je slika porodice tu negdje pred samo izbijanje Drugog svjetskog rata iz Banja Luke. Radmila je jako voljela Puccinija. Voljela ga je puno više od Verdija i tu se recimo razlikovala od Ljeljane Molnar-Talajić, mada je naravno morate pjevati i Verdija. Od Verdija je najviše pjevala Ameliju u Balu pod maskama. I opet ona i Ljiljana su bile prijateljice, dobre prijateljice, što je dokaz da ne morate biti suparnici bez obzira što se bavite istim poslom, što ste u istom fahu. Pa su razgovarale i recimo Radmila nije voljela nešto rolu Aide, a opet je Aida bila krunska rola, to je rola koju je najviše i najčešće pjevala, a Ljilja je govorila da je njoj Amelija onako problematična u pojedinim dijelovima, dok je to Radmili bila najdraža. I priča, dobila jednom ponudu da pjeva 10 predstava Bala pod maskama, rolu Amelije u Frankfurtu, ali na njemačkom jeziku. I sad kaže Radmila, Verdi na njemačkom jeziku nije Verdi, ali za dobar honorar sve se može. 1976. godine je u Beogradu premijerno izvedena Janačekova Jenufa i Radmila je pjevala naslovnu ulogu. Poslije par mjeseci njena kostelnička iz te predstave, Đurđevka Čakarević, jedna sjajna beogradska mezzosopranistica, odlazi u Rim jer ona ima već ugovor, tamo se priprema isto jedna velika produkcija baš Jenufe, diriguje Lovro von Matačić. I dešava se da von Matačić nikako nije zadovoljan sa Italijankom, sopranisticom koja pjeva naslovnu ulogu. Što kaže Rada kasnije, izgleda, kaže, Italijanka nikako nije mogla da dočara to ludilo, tu dramatiku, tu tragediju Jenufe kao ličnosti. Znači, to je jedna vrlo mučna priča. Kažu češka kavalerija rustikana, ali još onako teža. I baš zahtijeva taj jedan slovenski duh da bi to mogli dočarati kako treba. Bliži se premijera, sa Talijankom ne ide pa ne ide i Đurđinka Čakarević kaže Matačiću kako su oni imali u Beogradu Jenufu prije par mjeseci i kako imaju odličnu pjevačicu koja to može otpjevati. Već očajan, pred samu generalnu probu obavještava direktor opere da on sa ovom talijanskom pjevačicom ne može ići u premijeru, da mora i tražiti zamjenu. Još se raspitao kod slovenačkog dirigenta Same Hubada kakva je ta Smiljanička koju su mu preporučili i praktično preuzima cijeli rizik, doslovno znači pred generalnu probu vi mijenjate glavnu pjevačicu. Radmila dolazi iz aviona, upada na generalnu probu. Međutim, pokazalo se da je Lovro von Matačić imao dobar osjećaj, da je napravio pravi izbor. Ta predstava je doživjela ogroman uspjeh. Najviše su hvalili upravo Radmilu Smiljanić i ta rimska Jenufa je njoj zapravo otvorila širom međunarodna vrata i nastupe. Ubrzo će uslijediti nastup također sa Jenufom u Salzburgu na Salzburskim svečanim igrama, jednom od najprestižnijih svjetskih festivala. Bečka državna opera je Radmili uvijek bila veliki izazov, međutim, kako sama kaže, dugo je odlagala svoj debit tamo. Htjela je da
kažem možda i zato što sam rođena u Banja Luci, što je bilo još uvijek natruha i tragova Austro-Ugarske tu, bila mi je važna. Njene kolegice su već sve redovno tamo pjevale, i Bakočevićka, i Stojanovićka, i Bisjerka Cvejić. Zvali su i nju da uskoči, kao zamjenu kad bi se neko razbolio, ali kažem, sve je odbijala, dok joj najzad nisu ponudili da pjeva Jenufu i to je prihvatila. Kad je došla u Beč, saznala je da će joj Kostelnička, taj drugi najvažniji ženski lik u operi, biti niko drugi nego Srebrenka Jurinac. Kaže Radmila, ja sam učila role Mozartove i Schubertove sa ploča gdje je pjevala Srebrenka Jurinac, ona mi je bilo uzor i kaže sad ja trebam pjevati sa njom. Nikad, kaže, ja uopće nemam straha, ali kad vam se pojavi kao partner Del Monaco ili Srebrenka Jurinac, to baš nije lako i jednostavno. I kaže, ulazim ja u dvoranu za probu, kaže, tamo u ćošku stoji, kaže, gospođa, onako, kaže, elegantna, dotjerana, frizura, savršena, svaka dlaka na mjestu, kaže, ima ledeni oklop autoriteta oko sebe. Ja sad, kaže, ulazim i stala kod vrata i čekam šta će biti. A kaže, ona ugleda me, pređe preko sale, kaže, udar me po ramenu, imala kaže teško ruke, kaže, pa gdje si ti Smiljaničko? I kaže, odmah se to otopilo naprosto, prepoznale se zemljakinje. I tako je taj debi u Bečkoj državnoj operi bio je onako jedna velika i sjajna predstava. Još je pjevala i Olivera Miljković, tako da je bilo puno tih naših lijepih glasova u toj predstavi. Samo možemo zavidjeti publici koja je imala prilike da tu prisustvuje. Možemo sad treći. Sad ćemo čuti malo i Radmilu kako govori. Diplomirala sam, diplomska predstava je bila Đula, sam na sve da kažem, kaže, briljirala je u Opancu. I to je bilo tako veselo. Onda sam i postdiplomske studije ovdje isto uradila, kod moje sjajne, zaista profesorke Brune Špiler, isto nažalost pokojne, koja mi je dala zanat. To je zanat, nema tu neke fame, nešto kao primadone, pevačnice, šta ja znam, nešto sve kruži, tako nešto, ova škola, ona škola. To je zanat. I ja shvatam svoje ovo isto kao jedan posao, jedan lijep posao, ali jedan divan posao, kako bi rekla, u stvari, mislim, kad sam ja došla do tog saznanja sama, kad sam došla da je moj hobi u stvari moja profesija, da ja živim od svog hobija, to malo ko može. A to je nešto izuzetno. Ja još uvijek toliko imam različnih muzicirana, i zaista mi je divno. Zaista. Znači sad je već karijera krenula onako baš lijepo. U Gracu oni imaju taj Galabend, to je jedna predstava godišnje gdje zovu oni sponzore, oni koji najviše učestvuju u financiranju opere i koji su tu najznačajniji i uvijek imaju onako jedno veliko ime. Pa su te godine imali Josea Carrerasa, a Radmila je pjevala Ameliju, znači bio je to bal pod maskama i kritičar Kroner Zeitunga, novina iz Graca, koji je onako vrlo, uvijek su na glasu kao jako strogi, gori čak i od ovih bečkih, napisao je kako je svojim raskošnim visinama i toplim pijanima podsjetila Radmila Smiljanić na svoju čuvenu zemljakinju Zinku Kunc-Milanov. I kaže Radmila da je to jedna od najdražih kritika i najveći kompliment koji je dobila. Nakon toga slijedi Covent Garden, gdje pjeva sa Domingom, sa Placidom Domingom u Puccinijevoj operi La Fanciulla del West.
djevojka sa zapada ili čedo zapada, kako ko to prevodi. Ona pjeva Mini, glavnu žensku ulogu. I kaže Domingo kad je čuo odakle, rekao je, a ne, vi niste djevojka sa zapada, vi ste La Fanciulla dell'Ist, djevojka sa istoka. Inače, volili Puccini je najdraži kompozitor, ali to je jedina opera njegova koju nije voljela, i razumijem je to zapravo, osim stravično teške partiture, nemate ni ariju da se dokažete onako kako treba, a kamoli šta drugo, ali dobro. Naravno, Covent Garden i prilika da se pjeva sa Placidom Domingom se ne odbija, ni u kom slučaju. Radmila je isto volila spomenuti kako je njena karijera bila jako vezana za koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski u Zagrebu i za Dubrovačke ljetne igre. Znači, tamo je redovno nastupala i kaže, kad sam ono izračunala, zapravo sam sa hrvatskim kompozitorima najčešće i najviše nastupala. Ima tamo ona jedna slika, možda ste vidjeli, ovo je taj Otelo sa Del Monacom, tamo zatamljenog lica, Mario Del Monaco. Ima jedna slika sa španskom kraljicom Sofijom. Ivan Goran Kovačić, akademski zbor iz Zagreba, Zagrebačka filharmonija i maestro Krančević su, Darinka Matić-Marović, su imali jedan niz koncerata u Španiji, izvodili su Bachov bočni oratorijum i tamo je Radmila bila solistica glavnu, sopransku rolu i pjevala. I kaže, kao Milan Horvat, Mladen Bašić, Pavle Dešpalj, maestro Krančević, Nikša Bareza. Stalno je često nastupala sa hrvatskim dirigentima i kaže, to je ta slika, kraljica Sofija i Radmila i maestro Krančević. I kaže, 11 soprana, 11 prvakinja i solistica Zagrebačkog HNK je pisalo peticiju zašto za Boga, ali stalno zovu tu Smiljaničku da pjeva u Zagrebu, a one su tu. To me podsjeća na kad je Ljilja rekla kako ni nju baš u Zagrebu nisu dočekali raširenih ruku. I onda kaže, maestro Krančević je baš jedno od njih rekao, a kaj se bunite? A da znate pevati, mi nju ne bi zvali. Radmila je pjevala u Beogradskoj operi do 1990. godine i nakon toga je prešla, više se počela baviti pedagoškim radom, znači studentima. Mada je ona počela sa pedagogijom još i ranije, ona je počela u Sarajevu, tragom svoje profesorice Brune Špiler i imala jednu sjajnu generaciju mladih pjevačica koje su počele svoju solističku karijeru u Sarajevu pred sami rat. Tamo vidim Sonju Milenković od tih pjevačica. I jednu godinu je bila profesorica i svom sinu Nikoli Mijailoviću. Bila je jedna strašna tragedija. Prvo dijete koje je Radmila rodila, djevojčica, rekli su da je umrla. A onda kad se počeo razjašnjavati onaj skandal o ljekarima koji su prodavali bebe u Beogradu tih ranih 70. godina, jer beba se rodila zdrava, onako, glasna, grlata, na mamu pjevačica, naredni dan su rekli da je preminula. Tako da Radmila je i dan danas osjeća i misli da je njena kćerka negdje živa, ali da su joj oduzeli. Kasnije će roditi sina Nikolu i pokazat će se da je Nikola sjajan, talentiran za operno pjevanje. Istina, Radmila se šali i kaže, ja sam htjela da Nikola zapravo jedan i nije moj izbora, pošto nismo imali baka servis, ja sam ga stalno vukla i na sve probe i na sve predstave, stalno je bio u pozorištu od mali nogu, tako da drugi svijet nije ni znao. Ali kaže, ja sam htjela da on bude dirigent. Prvo sam ja sanjala da će se udati za dirigenta, onda sam htjela od brata da napravim dirigenta, on ode u džezere i onda kaže, pokušala sam i s Nikolom, ali džaba, on ode u pjevače. Tako da sad ćemo čuti mamu i sina kako pjevaju. Četvorka. Tutto come te va.
Ovo je bio duet Leonore i grofa Lune iz Verdijeve opere Trubadur. Jedinstvena prilika da imamo majku i sina na pozornici, ne dešava se baš često. Ovo je slika sa Lucianom Pavarottijem, tamo negdje 95. ili 96. Nikola je nastupio na pjevačkom takmičenju u Filadelfiji i osvojio nagradu, jednu od nagrada koje je tamo, a predsjednik žirija je bio tamo veliki Luciano Pavarotti. Eto, nekako nije sa njim pjevala Radmila i mislim da nije pjevala ni sa Frankom Corellijem od tih najvećih tenora iz te generacije. A znam da je Corelli veliki ljubimac, kao što je ljubimac u ovoj sadašnjoj generaciji tenora Jonas Kaufmann. Ovo je Mikaela u Carmen sa Oskarom Danonom, našim Sarajlijom, koji je zapravo također otvorio na neki način put prema Beogradu. Ovo je fotografija sa suprugom. Inače, na stranu, naravno, karijera, Radmila Smiljanić je jedna onako vrlo simpatična osoba. Vrlo je otvorena i u Beogradu su je zvali primadona bez pardona. Znači, nije ona, znala je zauzeti stav. Ima ona jedan fini osjećaj za humor, ja rekao bosanski. Što se pjevanja tiče, za nju uvijek se bilo izazov. Nije se ustručavala i ići na nepoznato. Recimo, Dubrovačke ljetne igre je njen debit dole je bio u Onegerovom oratorijumu Kralj David, koji se ne izvodi baš tako često. Maestro Horvat je dirigovao u Dominikanskoj crkvi, ali kažu da je to bila jedna onako veličanstvena i sjajna predstava. Čočo Sani, ali Madame Butterfly, to je uvijek je govorila najteža uloga po svemu. Teška, emocionalno, dramski, pjevački, fizički, klekni, ustani. Tako da, ali isto kao i sve druge i nju pjevala sjajno. Imao sam recimo sreću da 90. mislim to bilo, na kraju sezone Sarajevska opera pravila gala koncert da obilježi kraj pozorišne sezone i Radmila je pjevala baš ariju Čočo Sani iz drugog čina i sa Krunoslavom Cigojem je pjevala duet iz finala prvog čina iz Madame Butterfly. Inače, Krunoslav Cigoj je bio jedan od omiljenih partnera i znate, nama opera, kao onako posmatramo, je elitna umjetnost, sve nekako ozbiljno, pogotovo što su teme uglavnom vrlo tragične. Međutim, ljudima je to posao i sve te silne probe, pa čak i predstave, treba im malo i opuštanja i svašta se tu nešto izdešava. Bude tu svakakvih zanimljivih detalja, bude tu svakakvih anegdota iz tog u tom, a pogotovo još ako se stvore neki lijepi prijateljski odnosi, tako da kaže Radmila, ja sam znala kad pjevam sa Cigojem i još ako je tu Ferdinand Radovan, riječki bariton, kaže to će uvijek da mi pravi neku nepodopštinu. U Toski recimo, sad Radovan je Skarpija, ona ga ubija pred kraj drugog čina i sad trebamo, on drži u ruci papir gdje je propusnica da Toska i Mario bježe preko Civitavecchie, i sad kaže on leži dole, ja sad treba da mu izvučem taj papir iz ruke, kaže on ne da, kaže ja vučem, on ne da. Tako da, ali kaže nisam ostala dužna. Ima jedna isto anegdota malo onako, ali dobro, neće se Rada ljutiti, ona mi je to pričala. Splitsko ljeto je i Đula, Eros onoga svijeta, tamo gdje je briljirala u Opancima, kako kaže njena diplomska predstava. I sad režiser je to zamislio da ona je na konju, a Mića, odnosno Ero, je izvede na pozornicu, Cigo je bio Mićo, i sad on joj je pomogao da siđe s konja, a inače, za razliku od Ljilje Talajić koja je obožavala konje, Radmila se konja bojala, ali džaba, predstava je, moraš. I sad kaže, nakon toga slijedi ona potresna arija Majko Majčice, pošto je Đula siroče i sad se ona prisjeća svoje majke i kaže ja sad pjevam tu tužnu ariju
I u jednom trenutku počne komešanje u publici i neki smijeh. Ja kao, što im je? Nije baš mjesto za smijeh. Kao ono, konj je obavio svoju fiziološku potrebu na pozornici. Em je ljeto, em je vruće, em reflektori, znači puši se koji iz termoelektrane. Šta će, kaže Radmila, ja skupim snage, završim tu ariju i završimo mi predstavu, prođe to sve, kaže, ali ne da cigo je da to prođe tek tako, kaže, čujem ja kako on okolo pričam. Jeste čuli sinoć kak je Smiljanička pevala, kako ona tako potresno peva onu ariju, Đulinu, majko, majčice. Ona to peva tak potresno da se čak i konj vusral. 70 godina Narodnog pozorišta u Sarajevu, veliki gala koncert, okupili sve bivše i sadašnje primadone, evo vidim tamo znači Gertruda i Radmila se grle, Milica Buljbaš-Zečević je do njih, tamo je Radmila, Amila Bakšić, Ivica Šarić, Zorka Hunjak i od svih, kaže Radmila bivši prima, jedina sam ja pjevala, znači tad je imala koliko, 76 godina. Pjevala je ariju Santuce iz opere iz Kavalerije Rustikane Mastikanjeve i nije prošlo puno, par dana po povratku u Beograd doživjela je moždani udar. 2 mjeseca je bila nepokretna i 7 mjeseci je mic po mic se borila da ponovo stane na noge. Radmila kaže da je naprosto ta količina emocija, pjevati u Sarajevu, poslije svega što je bilo, sjetiti se svih onih početaka na daskama Sarajevskog pozorišta, sresti se sa svim tim ljudima koje je znala tolike godine, da je to ostavilo baš onako ta traga i da u dobroj mjeri je to uvjetovalo da imala je taj moždani udar, ali eto, hvala Bogu, izvukla se i živa i zdrava nam je još uvijek. Kad već kod Kavalerije Rustikane isto pričala mi je nešto što je stvarno vanstandardno. Kavalerija Rustikana je jednočinka. I obzirom da je kratka, obično se kombinuje da se to isto veće uz Kavaleriju Rustikanu izvode i Leoncavalovi i Pajaci, te dvije opere. One su vrlo slične, mislim, verističke, suradnja se dešava na jugu Italije, tako da se nekako uklapaju. I sad je Beogradska opera gostovala u Skopju. Skopje ima u maju one svoje majske operske večeri svake godine i trebalo su da pjevaju Kavaleriju Rustikanu i Pajače. Radmila je trebala pjevati Nedu u Pajacima, a Santuciju je trebala pjevati Radmila Bakočević, koja je trebala doći sa nekog gostovanja, čini se, iz Palerma. I opet, ista situacija, ta Italija, avioni, pred sami početak predstave, par sati, zove direktor Radmilu i kaže da Bakočevićka neće stići, da oni nemaju alternative, ne mogu nikoga dovesti da je zamijeni i da on moli Radmilu da otpjeva to isto veće i Santucu i Nedu. Ja sam našao nekad jedan plakat iz Metropolitena tamo s početka stoljeća da je jedna ista sopranistica pjevala isto veće i Santucu i Nedu. Prvo što jesu jednočinke, jedna i druga, ali i jedna i druga sopranska rola su jako zahtjevne i teške. Drugo, različite su. Santuca zapravo više pjeva i mezzosoprani, ona je onako više dramska, tamnija. Neda je više onako koloratura. Jest Radmila pjevala jedno i drugo, ali opet kažem nikada u jednoj večeri, jer naprosto to se ne radi, ali treba opet spašavati čast kuće, i Radmila je pristala, jedino je zamolila da promijeni raspored, pošto obično prvo ide Kavalerija pa Pajaci, da prvo idu Pajaci, da prvo otpjeva Nedu, pa da onda ide Kavalerija i da onda otpjeva Santucu. Možemo još finalni klip. Duša iskati, oci noć
Ne. Da, ovo je dokaz onoga što Radmila Milovčeva da kaže da ona pjeva sve, od Baha do Sevdaha. I zaista jeste, od 15. do 20. stoljeća veliki onako repertoar. Radmila je baš onako osoba vedrog duha i kad je tako pitaju kako je tako uvijek vedrog duha, ona ima običaj da potrijebi jedan stari bosanski izraz, kaže budali uvijek Bajram ili budali vas da Bajram. Mada objašnjavala je to u jednom intervju, to tako samo površno izgleda. Kaže, ja se nastojim da ne mislim previše na ovo zemaljsko, nego da fokusiram se da pratim jednu pozitivnu energiju i ljubav, jer ljubav je polazište, ishodište svega. U svom pedagoškom radu isto tako je govorila kako nisi ti profesor u amfiteatru sa 200 drugih studenata, ti imaš jednog ili dvoje studenata, vi ste tu. I onda kaže, mora se vezati za svog studenta, mora znati. I nije samo u pitanju njegov glas, uvijek se zadala, mora imati podršku iz baze, dijafragma i to pjevanje, ono kao se nekad se govorilo, ali kaže treba imati taj ljudski osjećaj i tu povezanost da bi to funkcionisalo kako treba. U principu to je ona imala sa svojom profesorcom, sa pokojnom Brunom Špiler. I isto tako uvijek je tvrdila da je duša takva pjeva. Kaže, odgovorno ću reći da zločesta osoba koja nije dobra i kad pjeva, taj glas je hrapav, špicast, štur, ne dodiruje ga. Jedino ona je duša, ona svojom plemenitošću dodirne glas i onda ga onako fino zaokruži, uobliči da ide direktno intravenozno, ona je tako imala običaj da kaže da glas onako pravi i direktno slušalcu ide intravenozno. Ima puno ti nekakvih zanimljivih svojih observacija. Ovo je slika sa Lovrom plemenitim Matačićem, ovo je Madame Butterfly. Ovo je slika iz Hyde Parka, znači ono kad je pjevala sa Domingom u Londonu, tad je i Ljiljana Molnar-Talajić, ona druga na slici je Ljilja Molnar-Talajić, isto tako pjevala u Londonu. Ovo nam se nešto počelo malo mutiti, dobro, to je znak da smo pri kraju. Dobro. Radmila Smiljanić zna da večeras mi ovdje u Travniku ćemo imati ovo podsjećanje na njen život i na njeno stvaralaštvo. Jako je bila sretna i izbuđena zbog toga. Mi smo planirali da nekako uspostavimo neki video link, međutim par dana ranije je pala nezgodno i ne osjeća se dobro, ugruvala se, ali poželjela nam je svima sreće i da nam bude lijepo i ugodno. Hvala lijepo.